Awusitshele lapha kithi ufunani noma kunjalo makwerekwere nisijwayela hawu makwerekwere nisijwayela why sanambe lisikhuluma South Africa yonke le nithina amaZulu kasazi azange sitalazi lutho sithenga lifundanga nithi asifundanga yebo wathi ngikhombisa abantu bengayo ukuthi nani makwerekwere kanifundanga lutho ake ngibuze la niyabaza abantu ukuthi wena umuntu odlala ibhola ogijimayo umgijimi oshayelayo umshayeli odidanayo umdidi makwerekwere nisijwayela la nithi asazi ake ngibuze la niyazazi ilwane animals bamkhula ngicela be5 yelwane ezikwazi ukuphila emanzini siphinde sikwazi ukuphila ngaphandle uthi simtshela inyamazana esingu5 ezikwazi ukuphila phansi kwamanzi phinde siphume ngaphandle into encane 1 silama-worms 2 silengwenya 3 silamagogo 4 sine-hippopotamus 5 sinemop imop iyangena emanzini noma kunjalo makwerekwere nisijwayela la nithi asazi lutho ake ngibuze la kuthiwa yini umntwana umfana omncane ozalelwe bhishi ngesilungu umntwana ongumfana ozalelwe beach ngesilungu ubizwa kuthiwa yini i-son of a bitch kuthiwa yini umama umfazi othi mawulele naye ebusuku alale egqoma iskin thethe amaningi ngesilungu ubizwa kuthiwa yini umfazi olele egqoka ama-skin thethe amaningi ebusuku ulele naye ngesilungu i-protection order noma kunjalo bangani bami ngangilwi nani sidalo niyabona amakwerekwere semaningi lapha eGoli uthi uyahamba ngapha umkwerekwere uthi ukhatha nsenta umkwerekwere ake ningitshele la niyabona South Africa seyikho kanjani isiyi-rainbow nation kuthi khona amaXhosa khona amavenda khona amapedi ake ningitshele la yimuphi umhlobo oyi-1 esenuthandile la i-South Africa amaXhosa akhuluma straight shortcut full stop abafani nanamaZulu